ni saa cia bilingi wa mauvo. Sialilika mwendoni wa saa 1:30 twiwa chumwa matuko ni 12 mwezi wa mbere na mwaka wa 2025 nina ukethia museisa mwendwa na nauthocha ndini wa bilingi wa Movonye nita wa Caroline mweni wa muteti na nina Kesharon Ndinda ndini wa kunengelelea bilingi kwanzia ya meko mawavala tumanengie oito ndini wa bilingi wa Movonye wa ala tukumbanesie ni vamwe na Muyumbe Stephen Mule kuvuthisi otongoi wa Ruto ayaseni wa ise musamo kuyenende. President Ruto kuvya yethe kanze kesiandu siake siaki uteti kana akasumbi katamu umwe. Rigathi Gachagua kuendea kumutula muti President Ruto kwa kuvindisha maundu mathuku na maendeleo ya Kenya. Na mwaka wa 2025 kwambia na muti ya mwingi wa kiuteti ukamba nilivoti ya ikumbia siasa. Bilingi wa mauvo. Museisa mwendo ananyanya na ito nambani ya ili 395 kana mutandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV. Na tuambililia muyumbe wa kiliombunge cha Matungulu Stephen Mule ni wako swavanene silikali ya Kenya kwanza aiweta kuvikia vau ta silikali itena musamo kuyene ndima Kenya. Mule eweta kanaone ni wina tongo isilikali ni noti wa kuendesya atoni wa kutelemia NND ayolota ndeto siya minista muvyani wa usese iwa ndini Kipchumba Murkomen aiweta tasia kutelemia muika unakuithi wa meno dhasio wa uneni mitandaoni. Mule ni waende ya kuvuthisi otongo iwa President William Ruto aiweta kana oyu ndima Kenya matungiti likosio vala vendongoi ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwithi wa ungamite na mwenendi Vamule ayongelela vinya ndeto cia minister muvyani wa Labor Alfred Mutua ulona wetie kana nongi na Kalonzo Musyoka akanewa ndai ya ni atongoi va Kenya anena ki itina wa misa kanisani wa Katoliki kuya Nguluni Boni Mutisia na Mauvo. Muyumbe Stephen Mutinda Mula inenanza wa kanisa wa Katoliki wa Nguluni amwenda minister muvyani uzasai wa ndeni Kipchumba Murkomen kweka utelemia ndema Kenya na muno wa muika aiweta ndema Kenya tamanenge tuudhasoni katiba kuielese na kuendea na ukoso wa serikali na nzila mbailu. Wiyoni mheshimiwa Murkomen 80 siana eyasya masolando simuni makomani ya kotini. Nataka niambie mheshimiwa Murkomen, you are a lawyer and now you are the Minister for Interior. You cannot start the year by threatening the youth. And you cannot start the year by curtailing what we fought for, freedom of speech. Enda uwe munene akuruto aya kaneno obungu na ithu kuma mwene ndi na ye kana na anake ndio na mwanake okumusola. Vaiweta kana NND ni maile kuendea na ungamana uo vamwena hatongo yeiweta kana NND ma Kenya ni makolete udhukumi wa serikali ya Kenya kwanza kuithwa ina ukenga ni mwingi kwe mwenende na mondola yende na utuwaise matailite kwe mwenende ula ni mukuni wa kura. Sisi kama wa Kenya tutasimama imara na tuendelee kuombea nchi yetu, lakini sauti ya Mkenya itakuwa moja kuokoa nchi hii. And that's why we are saying 2025 is the year for the people, and the people will decide. And I can tell you, kama mheshimiwa Mule imetembea Kenya mzima, Kenyans have already decided enough is enough with Kenya Kwanza government, enough is enough with mheshimiwa Ruto, enough is enough with overtaxation, enough is enough with adoption, enough is enough with all manner of things. Vaya ndekethia watoa kuendea na ukwata mbaundongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ikulia nende onde kuendea na ukwatania na kutunga vinya vamwe na muno ile mbetania ukamba iweta kanamba ile ingine imeta kwa mwa na kukwata ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kukicheka vile cha usumbe. Bale bikie no lazima tuitungiane hapa mwe na tuiboyania nundu indoloto isiaiti okamba. Isiaiti hapa
anzizie ineza izi kukwitu no father kukwitu ino ithi tutaenda mikutanoni ninaendie Trans Nzoia nethi akiwanza kiana cha primary school chusi andu makwatene tanguku metele Kalonzo aina wape omundu ili hotelini ndai chuma ndai mathikone ndai meone ya chief umekutanoni ya chifu na no kwazia Kalonzo ndatona ikalobu ekaleba ta kanisa ni mukulia kwa ndaya ndibalebikie ni kwenda mboya alatu ubinza nini mutuboje oingi muyumbe mule ni wakwata mbao ndeto se ula wa ingavana wa kaunti ya Masaku na ula ingi ni minister serikali ya Kenya Kwanza Dr. Alfred Mutua ula matuku mabudhu nane ni nakuita nongi nyandongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo anengu ndaya mule iwetakana ine ndeto se kuma kuya tongo ina ni wawasi wa mbaino ya Mukamba konye kilando na unenga mbaye ya Mukamba mbaye ya lele mwaka mweu nundu inezi mbaye nondu yili tutungeane hivi na witu pamwe na tuinenga mheshimiwa Kalonzo ndaya na nenda uturungea gavana Mutua mubei mwana na mukutano manzoni na isio nundu ndiye ndazi nduzi anzuku aisio mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka anengwe ndaya na kiwi cho tuikwasia tambai nikana twati aliomwaka omwe lasi ala tunatembea tunamwe miaka nelesami mwaka wao thina ni asilika lewa no mwaka weku omwe na nundu wa muti ola mheshimiwa Kalonzo kwendeka nthi ya Kenya nundu wa kuunga molo na kuoneka atona utwika Kibaki wa keli andu ala tunethiye mumias manai yaingi ala manai na mheshimiwa Ruto mumias complex kaundini ya Masaku nyenitoa Boni Mutesia. President William Ruto ni wavuthiisya nzeke kuma kwinthu syake sya kiuteti sya kana kasumbi katamu umwe ainene achathini kimwe cha uthaithi kuye Dagoretti North Ilovi. Ruto ni wasya ngaiye wekano woto na kumana ulo kasumbi ka Kenya aithingilila undu walikangilo tongo-ini ona kwithiwa vaino vinzani munene ni wakulia Kenya monanie kuunga makunene na mutongoi wa ODM Raila Odinga kavindani kawetelete kutwika mwene kivila wa AU mwaini twathi wa keli mwakani huu ayasya kana usindi wake ukethiwa utethio kwa nthi ya Kenya. Caleb Chalwe na mauvo. Uthaithini muthethani wa munthi kanisani umwe kilioni mbunge cha Dagoretti ya Yulu. Musumbi Ruto ni wavya yetheka uneni wa lame umwetata ukwithiwa musumbi wa mbe Kenya kutongoisa kwe lungu yimwe kana one term. Ruto yasya kana oneka kingi kwa kene chama kinini kwa kwithiwa musumbi kwe lungu yimwe nondu kuyalama iki ya kana ndatwika musumbi. Kuna watu wanaongea mambo ya one term, two terms, three terms. Mimi nataka niwaambie, mimi pale nyuma kuna watu hata hawakufikiria nitakuwa na any term. So Mungu ni nani? Si ndio? So mimi nimefurahi sana kwamba Mungu amenipatia nafasi hii niwe kiongozi wa Kenya. Mimi ambaye nilikuwa mtu mdogo, sijulikani, familia yangu haijulikani, kutoka mahali kidogo, I am a very proud president of the Republic of Kenya. Kenya haitakwama, Kenya haitateleza, Kenya haitaanguka, Kenya itasimama imara na tutapiga hatua ya kwenda mbele kama taifa, because that is the will of God for our country. Mungu ameanza kuponya uchumi wa taifa letu la Kenya. Mahali inflation ilikuwa sio mahali iko sasa. Mahali dola ilikuwa sio mahali iko sasa. Mutongoisyo wa itasi ya Kenya hingine waelesya kana savali yake ya kiutetiva yo muwesi kana noviki ya kiwango ki na kitumine kiukila oyu kwenda munone kwamba ukwatanithya nthi yonthe kwa kumantha unana kuma kila kona ya Kenya. God has given me an opportunity to lead this nation and an assignment to transform Kenya. And I have every intention to make sure that we transform our nation. Ndio sababu niko tayari kuungana na viongozi wote na kuunganisha Wakenya wote ndio tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu kwa Kenya hii na tuweze
kutekeleza ile mambo ambayo itabadilisha taifa letu la Kenya. Because one man cannot do it. One party cannot do it. One region cannot do it. But together, united, people from all communities, all regions, all political formations, every ethnic community, every religion, all of us united, we can achieve much together. Kavindani wa Kauruto ni wenda Kenya mamukwate mbau Raila Amolo Odinga savali yake ya kumanda kivila cha mwene kivila wangwata niyo yelembeta ya Afrika kana AU na kwenda alama ambisi ovua Raila mamamekana kivila kiti kwa vaita wake inene kwa vaita wandhe ya Kenya na Afrika yonde. Mkiombea serikali yetu pia mkumbuke our friend, our leader, our elder Raila Amolo Odinga kwa ile maombi tunamuombea awe kiongozi wa bara letu la Afrika. Pray for him as you pray for the nation, because that position is not his, it is for the whole continent and it is ours as a country. Mimi nashangaa sana ati kuna Wakenya wanaomba mambo sio ati sasa wewe hujaomba hiyo kiti au shindani na yeye, sasa unamuuliza nini? Let us have goodwill for Kenyans, ndio tutafute hiyo ya AU, tukipata tutafute ingine kwa heshima ya taifa letu la Kenya. Raila kwa manana wasindani muvyokuma kulakwe Mahmoud Ali wandhe ya Djibouti na Richard Randiamandrato wandhe ya Madagascar. Hatujui kutakuwa namna gani. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Bilingi wa Mauvo. Tuisongana mbele ulona imunini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni waende ya kumutola muti President William Ruto kwa maundu mathuku ala maende ndi ya Kenya kwa kwikala tote sekana ni maende. Gachagua nolona imunana wa vakuve wa President Ruto lesekana President Ruto ni wotumete vethwa na mauthuku ala maende Kenya na mauneni mathuku ala maende aimutola muti nundu wa maundu ala make kukitika utongo ini wake wa lungwa na monone ni wanumano kuma kuyanyanya. Joseph Kitheke na Mauvo. Ainena kavindani kala ifikiri kanisani wa AIPCA Dadora Embakasi North Musini Wailuvi munini wa President unavitangiwe kivilani ni wa musungia President Ruto kwa ndito siake siya kuweta kanasi tamailite uvundise siya sio mituo misio na miendele aimutavika nake utasi maina dhina nacho indi alilikane kanani wawambeye undo wa mbumangano na ndito mbaisi ya kisiasa evindani yinavuetina. Mimi ningetaka tu niseme kwa heshima kubwa sana kwa rais wetu. Tumekusikia vile umesema ya kwamba watoto wetu wako na tabia mbaya, tuwaongeleshe na tuwalee vizuri. Tutafanya hivyo rais. Hao watoto ni wetu, ndio tulizaa. Ni kweli kama wako na tabia mbaya tutawalea. Lakini rais, hata wewe hii matusi wewe ndio ulianza. Si ulisema tuko na mapepo? Sini alisema. Na hii maneno ya kuwekwa jeneza, kwani mnaogopa kifo namna gani? Mtakufa siku moja. Mnapiga kelele ati umewekwa jeneza, hata ukiwekwa jeneza kwani umekufa? What is the problem? Mnaleta shida mingi. Mtakufa siku moja. So hakuna haja tuue watoto ati wameweka kwa jeneza kwa sababu hujaingia huko. Siku Mungu atafika atakuweka. That time will come. Gachagua ingiro mbula muti President kwa kwithaende na ulia ilia ambungela na nyanya imake mainena netombai kula kwi mwene nthi ona saa ingi kutheka maweta kindu kithuku aiweta kiuyuta kiende umuvaka wena serikali yake ndaka ayumania wanene tambia yao yumituku ya mumbunge wa Dadaab Farah Maalim uleo mbanoni umwena President kuya Kerio Valley wakana muvitu unaneni ende tombai na hitonya kwa udhodhi ya muwo wa enenthi. Huyu mheshimiwa umetoa hapa Garissa ametukana wa mama. Ile matusi ya wa mama inafanya sisi tulia machozi. There is something you can never say about our women. Na mimi nikiangalia rais hapo nimeona anacheka. Hawa vijana ya kwako ya Rift Valley wanatukana kila mtu.
So much as you are telling us that we have not brought our children up well, before you remove the speck in our eye, remove the log in yours. Because your friends and those who hang around you ndio wenye matusi, ndio wanafundisha hii watoto wetu matusi. Na wewe ni rais na uambii hii viongozi wacha matusi. Hayo matusi huyu mheshimiwa wa Garissa alitoa watoto wakiwa pale na wamama. And then unaambia hii watoto muache matusi. Na wewe kiongozi huko pale unatoa matusi, unatusi wa mama wetu. Kavina ni kuno muti serikali kwa kwitha yende na uselesi kusauvu kwanza meosokoni na mvaka va Kenya IBC aiweta ndavena ivango ivangithie na enendi tamata yisi ayitio tedio kwa nthi sianza kulikila kwithuna nzama mitoki yundu vatonyeka enendi methe matonya usokwa nini ukite wangilili na miongweli na muunza. Report ya Kriegler ilisema we need to have elections to have IBC in place 3 years before elections. The process is as important as the outcome. Na tukisikiza watu ya president wale wanaongea huko, ukiona hakuna IBC, upate mazungumzo ya mjumbe anasema ati tunaweza patia wewe 24 years. Mwingine anasema hata kama kura haitoshi hakuna pahali unaenda tutaongeza. Na hakuna IBC. Ukiangalia hiyo maneno yote vile inakaa, the absence of IBC is a pointer of a scheme ya ile maneno ambayo inapangwa. We want to ask the newly elected president of America, Donald Trump, atusaidie mobilize other world leaders and other world governments to put pressure on President William Ruto to constitute IBC to start planning and preparing for the 2027 general election. Joseph Kitheka, ngilivote vilingi wa Mauvo. Tuile kanyana ndeto isu mwaka umwe wa 2025 wambije na muti mwingi wa kiuteti kuma Ukamba na unena ni mkuu wa ngwatanio ya tetile mbetani ye ula yu udhayu kiwengi savali ni akeli utongwe ni minister wa oyu wa leba na ngavana watani wa Masaku Dr. Alfred Mutua. Minister Mutua nuneta ni teumbano wa teti na somio ndhe kuma Ukamba ateo tongo ikuma mulengoni wa waipa na aingi muno kuma cha mani cha President Mainevika wananyo wa watu kanu munene kukonia miungamo na nze ilangu duisieli siya kiuteti ivaniye kuisila utetini ukite wa usumbi. Nilivotie kumbia siasa na ke Benjamin Mwaka. Uone mwaka mweo wa 2025 na ikumbia siasa ni asiokethia. Nonenanya muti ya yulua ngwatanio ya mbaya Mukamba nuikithi ya mwambio na mwaka savali utonguwe ni Daktari Alfred Mutua dhino komano ya ateti na tongoi vamwe na asomi mukawani umwe kaunti ya Masaku. Yani tuiki mbai sionde Kenya atoe mwe mezilikalini mbai letiwe maenge lete no mbai ya Mukamba. And I'm just stating a fact. Tia tikiuni kindu cha kuisila muno ni ukweli wa mambo. Yo na loma tezlikali no Akamba. Mukamba ndi na nzasi tu ina thina kwitu watu kwatie tutena kiwu tutena chawo tuko na mali. YouTube the lawa yanza. Kana nena nae. Atyo tinya ngwamwa ni nyumu kwamwa. Tinya tongo mwiba ni nyumu kikata mwikwamwa tambai tikalanza kana tiriata. Iti vinda yambe kwa teti kuma Ukamba kwitekekalo cha kunenanisia umwambai mwakani muvitu ulawa iseneta wambe wa kaunti ya Masaku Johnson Duya Muthama niwe yumilie sanzu kumukulia mutongo wa chama chawe Daktari Stephen Kalonzo Musyoka aete vamwe akamba kusoania unwambai kiuteti umbano ula kufikia umonde utaisa kuyania bene ki umbano Akamba manena tita ukasia mekana ina siama tikati etina tuambe unena nyetikula nyati tikuda gwabana kemu kamengwa ate mundu umetecha ngumbi Kenya ni munonye mugama ase ukichama kita wa UDA na kinaite serikali
Oh yes. Na umundi eka kama kama na nengi ibela sia utumwa ni umwe. Bala keki kutilelwa. Bala keki kutilelwa. Kai mukamba bebo. Those timing is the best. So when I don't give up hope, don't give up hope. Go and tell Ruto, whom we know, I know him, we know him. Kalonzo Ambia, I convene a meeting of a community. And he will not be there. And there, on a tweaka ne na Kalonzo atwike president kananda ka atwike. No. Whether twinena what to do about this community. Atio umbanoni wakui wakatano manganda moja chukuma wakamba Kalonzo magavana Martin ma kaundi ile sio kamba Professor Kivutha Kibwana haundumwa na mwandu Charity Kaluki Ngilo. Tabona magavana mao yu kaundi ni itatu mwandu wa Vinandeti, Governor Mutula Kilonzo Jr. na Julius Makauma Lombe on the mainevika ayumbe chamani chawa ipava yumwe uneko nyana komano thi na ila kwena na CS Mutua ina thoketwe kila mukamba Evo Kalonzo. My dream would be for me to have a meeting with the leaders together with Kalonzo Musyoka, Mudhama, and all the other senior leaders of Ukambani, TCA Maimwe. Nekana woneta ne wanda ya nene muno. Na ini mendete. Atio nundu mebala maina belti leva belati tiete la siana sisokwa nekana tambie kuibanga. Tuwe tiambia sabali na timia karibuni tuendelee hii safari ni yetu sisi wote. Ateti humbanoni woni manalumidile voto akutukumana na serikali yao ya President William Ruto maiweta mbaye ila ingisio ndesi serikali ni na vaina vata ukamba wende kwikalo tumoni ona vanini twatiye ni musumbe bawe nondo bawe nebo bekindu baya ute baekindu nzaliwa ni manyie na siathiku akesi ni mamanyie na mathiku akuria ni mamanyie na mathiku twekatete kwitikila twiwekana ithie akamba ayetwe maubizani ni twize balaba tronya kuma kindu no serikalini na nduka mang'ombe uimethela kana uimibua no mbaka tubovye tupembeleze tunenenesa nikana tukwate sindo siuke ukamba nina mwekeo kana musumbe William Ruto ena bata na akamba anukwenda akamba ende akamba ni mahiye mukwatile niwete kana ndikawete ndi niwete kana ndikawete weta musumbe William Ruto ena bata na akamba nukwenda akamba nukwenda manenga mawe ya serikali ni nukwenda kwete mbesa mbingi sia budget ya sindu isumu weto akamba ende akamba mwakwatise nzuko effect mbingi muno sia kwikalote wa serikali wa sisi akamba nitaite muno kwa public service myake 15 mebetu ukasisia akamba ni maende na odhea ku serikali ni ku public service maende na odhela na yukule akuyumilia kwa titima chama cha Wiper Evo Kalonzo ekomanoni thi ni wikithio munene kana Wiper yumbani chikwi kunye notetu osumbi wa Dr. William Ruto ula wende kusukumizwa kama ni Minister Dr. Alfred Mutua vala ati na anyanya mava kuvema Kalonzo meweta Wiper thi manda usumbi unyuvanine munene ukitwa mwaka wa 2021 kwisilangwa atanio na atatikivakanyo Evolo nai munini wa President William Ruto na unavetangiwe kuma kivilani mwaka muvitu Rigathi Gachagua kieleloni kidene cha kumutwikithia President Ruto musumbi wa tam umwe. A direct question. Is Wiper going to form an alliance with Rigathi Gachagua? Yes, Wiper will form an alliance with Rigathi Gachagua. Will form a big alliance which will win 50+1 round 1. Na mudhameti chikimila yakete na Moi akete na Raila akete na Kibaki akete na Raila akete na Kalonzo ona netsie na Ngilu baitu nikiasa pingingo ya nduya no njiba uli asia nduya ni tata ukwate ngingo ya mutia wamanya we abano eme ko uticha kwitangu ino egwandu mainena we kwanda byandu mainena ba ethwa mwana witu aendete na Eugene Wamalwa
meli ona tioni ana ibonu wentie umona kibira tega dia niki wacha masakuna kitui na makuweni tienda muvango mudhamana abangi Ruto anosa egoye muenda kuoibwa nensoko wakibira chozumbi batavye maeke utia mundu muwe uwe mudeo wa nyumba makamande ungitulukana nuko Nilivoti ya ikumbia siasa nilivoti ya vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ya Ilovi. Nito Benjamin na Mwakam. Mwendo ni wa saa 3:30 withiwa wina Kerastas kithuku wanzo monde ni wakuringithila Mauvoo asu ndini wa kilungu cha ikumbi ya siasa. Tomba kwa sauthumo munini ni tucokethetie na Mauvoo mbeange ndukathivasa. Tene mwaka mweu ukanasiana maundu meu na mibango mieu Mutongo TV na Mutongo FM nisio isese ila itongo etie ngalikone ya umiloni wa sua nthi ya Kenya na nitukie na nzia nzao ya kutethesia ene biasala kibathukanio kutangasithia biasala sio kwambia mwayu wa Januari tangasithia biasala waku na itu kila muthenya wiki na mwai kwatho wa museobyu na uisonja biasala waku kiwango kingi nikenda ukwate ofa nena na pita kwisila noti monza noti thandatu itano noti tuyanie biasala situ vamwe mwaka wa mawathimo. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia numba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia baikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nutaona tavateke esilia zile mwaleane maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wane via tausi wana hithi bandu batekindua mama usio ila pesa baje na kapointi dikana nake kamundie kaela no kamundete kale kombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kwende ya kuikala pala wavalukila ni kuyati kithethesio kimuka na vayutuku utachesa utivuo timbo kowe ninyone nikomie kowe ati magwa nivyo mabiara ake mama wewe ndo akanite Kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha kase avikie vauata tuyawa mbuinzao ya yeneke kase niwonekie avilania mbia na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siaweyo va Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Siasa ni undu umwe na ndwele mesoko umwe na mbui ungi na nguli pe umwe kumbi wani andu ingi na pe ulokwisa kwinuka na mbesa pia numekwa akamba maisilikalini kwani nyengenzaduo atukukubaliana na Ruto atituwe na serikali ya mseto atuna mseto uteti ni undu umwe na kusima lasima wikale uteete makenge vaiki vathukanio kinene cha siasa na kutha ndwa ile kwilila chonthe kila winacho na kumana saa cia kukola kwivata. I will be loyal and faithful. Rigathi Gachagua has committed crimes. That is the threshold. Please leave me alone. Ni wa ile kusisia muno undu ukose kanduni uteobuthia mundu ona wiva na uimanya vaiji kaya ubuthisia. I have almost become a lonely voice in the presidency. Before you tax us, give us jobs. Siasa ni kumanya kuthima nzeve na kunenga andu kila mekwenda. So Kenyans, if you hear Ruto will be one term, you begin to say ataiba, atafanyika namna gani. It will not happen. Mbali inaambe yote mungu mtezi yako. Sincere development
ila ni mwikite miaka yana ile asami nimesekana kwichambeke ni kwenda autuika na akili yiyulu onangewa ya kwasia nendo tuigarani ngimeidia mundu kiwezwele kuwekana nayo na Raila akaunga maingi naitu tukaungama na Ruto akaungama kagonga namba ita ilembe yiyo kamba yo na tongo andu bato no kwikana makeka plan tongo yitu teisia ni sena teitethia ni sewithie netamongela lato Mheshimiwa Kalonzo ni wali tukwende leaders ya onde tusisie ekombe ye chao komana na Erastus Kithuku Anzomo ndini wa kilungu cha ekombe ya siasa kila wachumwa kwambia saa 3:30 cia wiyo pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Nekalivu ingi Musaisa Mwendwa nikienda tusonge na mbele. Mwene kivila cha Amani cha Kanu kauntini ya Masaku Peter Thuva ni wenda Minister Muvyani wa uthukumi serikali ni nene Dr. Alfred Mutua daketi kile kutumika kuwani ambaye ya Mukamba na kwananga kula sia kamba. Thuva ingi nthini woneni wake ni wavuthisia vanene umbano lona twaiwe ni Mutua aiweta kanona waki uteti indi tiumbano wa kamba na nivatoneka ukethwa wivango ya kuvalania mivango ya kiuteti ya ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Daniel Mongele na Mauvo. Peter Kioko Thuva nola niwe mwene kivila wa chama cha Kanu va kauntini ya Masaku ni wa mukosoa wanene Dr. Alfred Mutua kwa kila wa mweta wende na utumika kuania mbaye ya Mukamba na kuanangia mutongo wa chama cha Wiper kula siake sia komanda kivila cha Usumbi mwakani wa 2017 ndenda yu ministers Muvyani wa uthukumi atwaise wea wake wa minister na kuwekana maundu maki uteti tokulia minister wa labor pandu ba kuka kwambia kubanga siasa siaku kuukamba tuikwenda kwata welonde ngeto wa minister na ezo wewe tatonya we minister tafadhali puta ukatukomane naku nundu wenda balani ya Kalonzo na tuyetikila ngewa ya kukengwa kumatene yutu yetikila tafadhali ngewa ya umbani ya siandu mikawani nundu wina mbesa isietwa leta akamba wenda itakamba tuite ba stadium idionde atongoi tuke tunene ini tiko nenga yandu maana atano binge mukawani no yazya wiumbadine na tongoi makamba kiuni twalea asi onde atumia alamo kambani numesi na ndo alame masiasa numesi wevindani ni waenda mai ya Mukambe kwa nevona kunena wasio mwe kwenda yana mukwata mbau Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndini wa safari yake ya umanda kivila cha Usume mwaka ni wao usakwani wa 2017 nikenda mai ya Mukamba tome ukwata ivuso ya kusumbika ndi ya Kenya idia kamba tuyenda utume wanai nundu kuyandu me utume wanandu kumanza makoko balanzia mbai ya Mukamba na hithi tuina ndongo ila tumisi tuina ndongo yomwe kukamba ito wa Kalonzo na tuikwenda mundu okozo kwani akamba nundu akula sia 2027 nituona andu asu maithi ukakila pandu manengetwe mbesa nikenda mabalani andu indi nengukuni ambaye ya Mukamba mundu wa Makueni mundu wa Masaku mundu wa Kitui nituenda ithi akamba asu mpau ithi onde tukwatane na tuikwata Mukamba umwe wita wa Kalonzo mbau ona etha wiwachia makiva tumukwate mbau 2027 na ake Kalonzo ayukila atambie abike Central akwata namba ya Central na hizo akatambie abike kwa natembea atembe mpaka Western nginya kivila kitwaze 2027 nundu nitukona mathina maingi na nitukona okombo mwingi ano mpaka mbai ya Mukamba yu ne pinda yitu na itu twale usama zi matu ikaza maingi uko vinda ila mawoni meki vodgoni maende na kukelwa yulua umbanolo unatongo igwe ni minister Muvyani wa uthukumi Dr. Alfred Mutua mukawa ni umwe Athi-River kauntini ya Masaku tuko na haki itu chowe Daniel Mwonkela Mutongo TV kumuva kauntini ya Masaku.
Tuilekanya na maovu Minister wa uthukumi wa mwene nthi Justin Muturi ni wakule vethiwe na unenania wi mwanya kumana na siko ciene nthi kutekwa nyala na ila ciende kukusiwa vanthi ya Kenya. Ainena na andiki ma maovu kuya Ilovi Muturi ni wonanisie kwema kwani wa kwake kumana na kuongeleka kwa siko hii na undu makundi mausese imethitwe mateku ithinikia mwakani muvitu no muika ana alama atakiwe nyala na itina mesa kulekwa kumana na wasia wa mwene nthi kumatetea. One of the things we had accused the past regimes of was the existence of disappearances and extrajudicial killings of Kenyans, and we vowed that we would never, at our watch, condone or allow such. We stated this time and time again in the lead up to the last general election. I have personally served as my son was abducted and disappeared, and I was not sure whether he was alive or dead, making us anxious and leaving me and my wife and the rest of the family in turmoil. Despite making several requests, I was unable to trace my son, and I made demands to all the levels of the security apparatus of the country. Now, more than 6 months later, after that ordeal and the release of my son by unknown forces, he has not been charged with any offense, and the government at all levels has not been able to give me any explanation or reasons as to his abduction by hooded armed gangsters. The security sector has said that they are not involved in the abductions, but interestingly, they have failed to stop them, as they are happening in full public glare. The president has equally said that he would want to see the abductions end. Kenyans want to know how many of our youths have been taken in since the abduction started, how many have been released, how many are still being held, and where it is that they are being held. I'm not aware of any forces that have been formed to abduct Kenyans, because that would be an illegality, and government cannot be the one abducting its people. It is for that reason that I think that we need to discuss it openly. Naende tuisonga nambe enenthi kaundini ya Kitui nimendeka kumile vindani yi methi wa mainengwa milati nzao ni silikali ya Kitui vamwe na kuvingwela iminite kuthela kwikithia milati ne kwambiwa yina uniko kwa vamwe na ila meunengwa na kwikithia ni ya kiwango kila cha ilite ukulu suo mwenengwa tanio ya mbunge ya mwenenthi Kitui itina wa gavana wa Kitui Dr. Julius Malombe kutetea tambia yake ya kwithiwa ate kumile isioni sianduani kuvingwa kana kwambililia milati kuma nyuvwa wetie kana anambie kose vinda ya kuthukuma mwene nthimbe wa kumuthokea na kuvingwa milati isu. Onesmus Talo na mauvo. Itina wa gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe kwetakana nukumalu kwa ofisini na kuthi kuvingwa milati ilo na thukumie kuma wasotongwe wa kaunti hii na kunenga na ingimio kwi enende nimendeka kuyumilia na kuwasa milati ileto na kwa matodhia. Uwa neno ne bunge ya mwene nthi kaunti ya Kitui valai kwetakana mayesa kwetakila uthukumi ote mwailu wa milati oto wesione sianduani na mbesa siya mwene nthi. Na nena itie nikuambia kuthiuka. Nikuambia kuthiuka. Nilongi miradi angevingwa miradi. Ando egine maambia nwekali ofisini muno ndo ambie kuthiuka. Na kwangemea ninacha kuivoyu na wacha kuwawia wa ikali ya kitinyanzi uplani noki tekeleza implement ya yani nduza kuyono jambe ya kuviuka kunoi we ando hata na baike tunambaika nitwake kisiao isekwithi ya kila bandu bakwata ma uyu ketina methe mivutho muma enenthi kuwetakana mayesa kwetikila kuosa milati ile na thukumu kwa kwa kala kitailite ni ukava wa serikali ya kaunti ya Kitui. Ukuja gavana Malombe wa declare kuthi ward to ward
village to village take supervision project yonde ya iko ni county government kuma governor Malombe zake wila kutawasiwa mene ndika ndio kitu and all the oversight teams ile tunasio katika 40 wards ile mungu akalamba Malombe no kite paya Malelani ward chama to ward please unalo kwa wingi mudukula miradi yekiwe nikenda ile miradi si ya ikwa para la stamina ya ile mbele ndayo niki ili beza siamusi ya unya wa kochi ile mwakilia na mwale akumaluka na kasandi damu kauni kala atuwe ni kivu kala yakuna kala atuwe ni kivu alama kuome ya ninya Ona mama maofisa ma serikali ya kaunti ya Kitui mwaka nywa kwa thothe uthukumi wote mwailu wa melati kwisilansia sio lusani ila engineer woka ila contractor woka katika project ground and the mania kuhusu katika public participation moke ni muradi leo kuikikana wiba kutwasia kwa jumla na ordered means ala muna involve katika kikoke hicho ya corruption no dikana na ma contractors ni kana mngene bi Kitui matukana namba tulivote ablingo mavomo Tongo TV Neto Onesmus Chalo ni muvia mundui Onesmus Chalo nukwithiwa watu mbanisia mauvo asuna tuisonga nambe Derek Mutunga Ndulu kumoto-ini wa Katundu makima ukambani wa Mwea kaundini ya Embu ni memo mandhibu na Tongo etendini wa mutiani wa KCSE mwakani muvitu sub-county no ya Mwea kwa kukwata alama ya A- kuluni wa Wachoro Boys. Ovamwana Derek kwithiwa umite musiwino kwa timunini weta kithito kwiyumia alimu make ovamwana kumukia ngaini sio inatumia andikithia Max aya makwendesya. Derek weta ndoto yake ni kwiyunga na kimanisio kinene cha Nairobi University kusomea maundu ma engineering na valao miokulyo kwa ndomango ya ulauma mutethesie kuona ndoto yake jiania. Ben Musawe na Mavo. Wewe ndio Mungu ambaye unatupatia ushindi. Kuma utoine muvutho wa Katundu makima ukamba wa Mwea kaunti ya Embu tukomana na Derek Mutunga Ndulu na ulale mumanyigu olona Tongo etendini wa mutiani wa KCSE mwakani wa 2024 back sub-county nino ya Mwea kwa kukwata alama ya A- kuluni wa imwana wa Wachoro. Ushindi wa Bwana jina la Yesu ni ngome imara. Utayo kwevinda yambe niwe kumbila utoini oyo kwisela Derek na ula umita musini wina ukwati monini na balau kutuelesea kana viti yake masomoni kwetuma ate kulwa ni alimu make ovamwenda kumukia ngai nisina atumie andikithia mausongi ya makwendesya. My grade A- is attributed to nondwa hard work na self dedication nelani naeka ne school though sometimes kwa challenges lakini nitata ku some of them ga avoid kenda ne attribute my success dimine nitongia ngai mopea asema kumopea pia our school also and our principal Mr. Muniz for all the support that they have provided. My advice to other students alama ya school ni atikana le kwithawe focus masomo for the period B. Derek weta ndoto yake ni kwiyunga na kimanyiso kinene cha Nairobi kusomea maundu ma uinjinia na valau miokulyo kuyando mango ya lau kulikilela na kumutethesia kuona kana ndoto yake ni yania enda in the University of Nairobi and I'll be very happy to do my dream course which is mechanical engineering. Tukolie and mama muvea museo matokwati india ya the next level. Asiai make ovamwe na alama vakuve nake ni maelesia kuyani wana utanuo ni kuondwa kuvituka kwake maimu kadhi ya Derek tamwana weviti na utausuke kuma uninine wake. Yani utanu mwana kwithia ta asiai ta onambegithia mama nondo na nengie no ndia asia kuma my effort to participate in ya success yake ni wambete kwa mwatia ni makema na kavaluka atwamwe ni kanyi twamwe ya haripi nondo
kuvaluka imwe tiko kuvaluka yavi na atwetekela na he has been so cooperative. Mutunga ethitwe mwanafunzi wakwa kuma class chambe wakachananga na ethitwe mwana wipiti muno masomoni make na nocho kitumio wakwatie mutiani ni wake wa ya class cha form 4 akwata alama ya A-. Kwa hiyo ninamuvea ningumuyoni hata mwalimu wake na nimwendea kuendea kuseo na kuminukilia nesaka kwa hata wako motevya matukoni mokite. Pastor wa jeni na utani mwana mwana ndo afilo wa kitu kwa yeye tena ndo afilo wa kitu mchani wone sa no moro tatu wa cha na alange make yonesa when we kiye nesa mbe jasa biblia ya sianga ino di mawe wa moko maitu na utau yao mwana kyote lise ni museo na itu utani ya kanisa Vilingi wa Mauvo Mutongo TV kuma baka tundu Makema kaunti ya Embu. Nyenita wa Ben Mosau.